Zonet chung kuate chibai vekule Infiamna Chanchin Thar ilongai thlang u MFA Futsal League season sarina chu zo fel anita Silal Muane Memorial FC Chan Marite an champion MFA Futsal League season sarina kumsang ni somni panga somni paruk season chu ni Zangkhan Arding Trauma Indoor Stadium Molpuya zo fel anita final inkhel munom taka Silal Muane Memorial FC Chan Marite champion in FC Thar Restaurant nun veng lai chu goal kwa golin an ne he in khelen Silal Muane Memorial FC Chan Mari team tan lalrem tluang ale f lal long ki maten goal li ve an khunga thanglal ven gangte chon goal khat a khung ve bok Thar Restaurant nun veng lai team tan pi silal rem ruata lal ompuya lal mangai le silal rin luaten goal an khung ve bok tihian champion team hi Silal Muane Memorial FC Chan Mari te an niya runners up hi FC Thar Restaurant nun veng lai te ni hin fair play award hi Silal Muane Memorial FC Chan Mari te nena hlan an niya top scorer le best player ra Silal Muane Memorial FC Chan Mari player dal rem tuang chu thlan ani bok hei baken MFA Futsal Division 1 season opening po ni Zangkhan final khel aniya final game munom taka Vakiria FC Aizol veng lai te champion in Ramnun veng Thar chu goalie goal nin an ne he in khelen avan toi zok Ramnun veng Thar Sporting Club tan zomuan pui chon goal ni akhunga Vakiria FC Aizol veng lai tan lal roi zela sailo chon goal ni akhunga f mal som tong chon goal khat khung bokin Ramnun veng Thar player Benjamin Zoming thanga chon anlama goal khat atilut pal bok tihian champion chu Vakiria FC Aizol veng lai te annita anne inela nei zota ka hin best player ra Vakiria FC Aizol venga player la rem sang chu thlan ane Mahuma Memorial First Division Screening Tournament chu nei chunzom sel ania third round nimina in khel munom taka kulikon chon chinga veng an ne Cricket Association of Mizoram board sai Mahuma Memorial First Division Screening Tournament chu nei chunzom sel ania nimina in khel munom tak third round na Kulikong Cricket Club in nena changin Singaveng Cricket Club chu ran somli pariatin an ne Soka Cricket Ground in khel munom taka hin to sa Kulikong Cricket Club te chakin bet masak zok an thanga over somli pakwa point pakhata out vekin ranza somriat pakhat an thok chuak Singaveng Cricket Club hian an bet veleya over somthum paruk point palia out vekin ranza somthum pathum an thok chuaka bet masazok Kulikong Cricket Club hian ran somli pariatin nena an changta ane he in khelen Kulikong Cricket Club player poimo dal rempuya chu man of the match cha than aniya ani hian ran som pakwa pain wicket thum ala ane Indian Super League in nala chu nei chunjom sel aniya ni zana in khelom chuna goa chan Mohammedan chu an ne India ram chunga football ma in nala lian le ngai hlutlo Indian Super League in nala chu nei chunjom sel aniya ni zana in khel munom takin khel chuna champion tura ring kai goal lam chan point hum lo chuakin an king pui Mohammedan Sporting Club chu goal ni fain an ne in khel munom taka hian goal lam heng goal shot tum som pani an ne ya Mohammedan heng goal shot tum sari nei thungin in khel pum pui thera po goal lam an chung nung zok an ne Salt Lake Stadium in khel munom taka hian minute li na leka Drazit siam sak atain Paul Moreno chuan Goa tanakma an shruaina goal akhunga hemi nu hian team pani te in Norton le zak zakin minute somthum pani na Goa lam hian penalty train an goal ni na an khung leya goal ma salu theina konga tho hlok tak Dejan Darzik chon penalty hi chui lutin Sydney fain ma an shruai second half fa Mohammedan hian nor zui view ma se goal dang ero alu bel zui talawa Goa lam hian point hum lu tak hi an lo chuak zui ta ane Tihen table tharbera goa hi khel nia point linen achung bera anin suan chawa Mohammedan nero latlom veven table monga anom thong Indian Super League season kalmeka hian kumdang angin league shield winner le semi final kha omdon lawa table ma shroi tu hi champion no moi choi tu an niang Zanina train Europa football ma inel sang te nei chunzom anidon English Premier League ka Zanin Darian le chan ve train table pathumna Aston Villa chon tlak lau team Leeds United chu anlo mi khwal do na table pangana din hunlo mek tu Chelsea chon tlak lau team Burnley chulo mi khwal don bokin Brentford le Brighton te anin ma son don boka
zandar som bhata tlak lau team West Ham United chuan Bournemouth an lo mi khwal don bok zanlai pel dar khat le chan via Manchester City chuan Newcastle United an mi khwal don boka City hian point hum an lo chuat chuan khelin zata Arsenal chu point ni chawin an phak to lowang patheni zandar sari le chan via UEFA Champions League khel phak tum team Liverpool chu Nottingham Forest mola an leng lut don na Crystal Palace mola table mong lo tu Wolverhampton chu leng lut don bokin Sunderland mola Fulham chu an leng lut don boka patheni zandar soma North London derby don hin Tottenham Hotspur chun an stadium ma table ma shoi tu Arsenal chu an lo mi khwal don ane Spanish La Liga lama zanin dariat le minute somli panga tangin Real Betis chun Rayo Vallecano an mi khwal don na zandar som bhata Osasuna le ma shoi tu Real Madrid te chu in ma chon don bokin zanlai pel dar khat le chan vea Atletico Madrid le Espanyol te anin ma chon don na patheni zandariat le minute somli panga table patni na Barcelona chu Levante mola leng lutin zanlai pel dar khat le chan vea Villarreal le Valencia te anin ma chon don bok Italian Serie A lama zanin dar sari le chan ve tangkhan Juventus le Como te anin ma chon na som le chan ve le se mola ma shoi tu Inter Milan chu leng lutin zanlai pel dar khat le minute som panga Cagliari le Lazio te anin ma chon don boka pathiani zandar sari le chan vea Atalanta le Napoli te in ma chonin zandar som le chan ve AC Milan le Parma te anin ma chon don boka zanlai pel dar khat le minute som panga Roma le Cremonese te anin ma chon bokang German Bundesliga lama zanin daria ta train Bayern Munich le Frankfurt te anin ma chon don na Union Berlin mola Leverkusen chu leng lut don bokin zandar som bhata RB Leipzig le Borussia Dortmund te anin ma chon bokang French League 1 lama hin zanin dar ko le chan ve ma shoi tu Lens chun Monaco an lo mi khwal don na dar som bhat le chan ve Toulouse mola Paris FC chu leng lutin zanlai pel dar khat le minute som thum panga champion lai te bula pahni na din mun lo mek tu Paris Saint-Germain chun Metz an lo mi khwal don boka pathiani zandar ko le minute somni panga Nice le Lorient te in ma chonin zanlai pel dar khat le minute som panga Strasbourg mola Lyon chu an leng lut don bok T20 Cricket World Cup ni zana in khel munom taka Australia chun an kingpui Oman chu an sop Cricket maram le ram inela lian le ngai hlutlo T20 World Cup chun nei chunjom zel ania ni zana in khel munom taka Australia chun an kingpui Oman chu an sopa wicket kuangotin Oman hi an ne Oman an ne hian ball samruk pahni lai vom tur ala nge Palekele International Cricket Stadium in khel munom taka hian to sa Australia lam chakin ball vom masak jok an thlanga Oman hian betin over som paruk point pahnia out vekin ranza palibak an thok chuak lo ane Oman batsman zinga Wasim Ali chong khel thaberin ran somthum pahni athok chuaka Jatinder Singh chon ran som pasari thok chuakin Hamad Mirza chon ran som paruk athok chuak ve bok Australia bowler zinga Adam Zampa chong khel thaberin wicket lingot ala Glenn Maxwell chon wicket ni lave bokin Xavier Barrett chon wicket ni alave bok Australia lam hian an bet velea Olsam takin over pakwa point pali leka an mamo ang zaran an thok chuaka mi pakhat bak an out low ane Australian batsman zinga Michelle Marsh chong khel thaberin bo somthum pathuma ran somruk pali thok chuakin atop thlengin ading tluana Travis Head chon bo som pakwa ran somthum pahni thok chu bokin Joe Singhi son ball ruka ran som pahni athok chuak ve boka an team tan an tho hlok le hein khelen Australia bowler che thazet mai Adam Zampa chu man of the match thlan ania wicket lingot hein khela hian ala ane T20 Cricket World Cup in la te zanina nei chunzom ani do na Darsari train New Zealand le Pakistan te in matchonin naktuk thailam dar thoma Sri Lanka le England te anin machon don boka hemi huna hi chon Super 8 in machon tur te an hriat kim tawang Tennis ma in la te churam sang nei chunzom zel ania a mor bokpo nai chhota hle Tennis ma in la te churam sang nei chunzom zel ania Qatar Open lama mi pa ni zana in khel monom taka semi-final Carlos Alcaraz Garcia chon hne na hlutak changin har salutuk lavin aking pui seeded number panga Narasin star
Andrei Rublev laka set masa 7-6 alak nuwa set ni na po 6-4 in alak chun zom leya all sam takin straight set 7-6-6-4 ne na changin final ain langkai semi-final game nung zo ka seeded number purung na men sits achak zo lava Chile star hi aking pui French star feels laka 4-6-6-7 in avan doi zo ka atranga azin kong top in final alut zo talo ane final inel na hi zanin dar som bhad le chan via nei ani do na Carlos Alcaraz Garcia le feels te anin machon don ane Dubai Tennis Championship lama po mei chelama final in machon tur te an hriat ta ha nizana semi final in khel monom taka seeded number pathum na Coco Gauff achak zo lova aking pui be selo zok Vitolina seeded number pasari nalaka 4-6-7-6 4-6 in avan doi zo ka atranga champion tura ringkai zin kong hitopin be selo zok Vitolina hin final alut in khel danga Anisimova po chak zo lovin ani ayaren king niam zok Jessica Pegula laka 6-1 4-6 3-6 in avan doi zo ka atranga seeded number panina zin kong hitopin seeded number palina Pegula hin final alut final inel na hi zanin dariat le chan ve train nei ani to na Vitolina le Pegula ten champion zok ni anin chuang khati zong khain fiam Chanchin Thar kan puan thei chu ni e